irrehedduu dardaraa yoo ammaan tana laaltan islaamummaa isaatiin maalummaa isaatiin obboleeyyan kiyya ka islaama saniinillee hin boonu inuma jaalowwan kiyya narraa hin aarina oromoo afaaniin ja'a malee saniinillee hin boonu yooniin siin jekkam yooniin siin jek gammachuu nuuf hin qabanii jaalowwan kiyya ka islaama anumaa fi ati karaa gallakkisnee jahannam keessatti akka isaaniif saahiba taanu nu fudhaniin isin jaa الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد أيها المسلمون عباد الله فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وبليان كيا كإسلام أمز هدون كينيا ماليني مشغولة تاني نبيتني يهودا في نصارى جل ديموداني مشغولة تاني الرهدو دردرا يو أمان تنلالتن إسلام ما إساتين maalummaa isaatiin obboleeyyan kiyya ka islaama saniinillee hin boonu inuma jaalowwan kiyya narraa hin aarina oromoo afaaniin ja'a malee saniinillee hin boonu yooniin siin jekkam yooniin siin jek maaliif jennaan gaafa duraa afroo san ni beetanimi abbootiin keenya akaakoowwan keenya bar afroo guddoo san godhateetiti filtuu keessa kaayaa miti innaawaa aduu owwa isa gargaarte ta'ammaan tana rifeensa isaan muratan oromoo rifeensa akkasiin murattu agartanii jirtanii أنا أوفينا أقول أربعة فتيتو من ديمان سنين جابر الراولي مسجد كيسن نيام واتنيس الحمد لله أنا مسجد خطوان تقولون كبخلي بالك إزاي سايبي إنجرتو شوت ده نقد دي سنين جابر شوت ده يو شمرة يتس غافة دورا سديتا جرامي جالو وانكيا أمالين تينيا أكولين تينيا تأوفتو نم سديت أفسابر قدنا إسات الرجال وانكيا تأمن تناهين أجر فاشين أبر إلمان أسيب بقيسوسن مالجة چورابو mal jechuudha meenaa himaaga mal jechuudha shordee faranjillee tahuu dadhabdeen isinin jaawar gaaf tokko finfinnee dhaqeetiti intala takka miniskartii uffatteeti ceetii bar ayaam rabbishin min jeen akkulumatti areeda kiyyaa fi imaamataa miti gaa koofiyyaan qaba beete indeeshee gaa mammaalata noo yennaan hin dandeessuun jeen akka isaanii ta'u kitaaba isaanii dubbiseetiin jira jaalowwan kiyya dhalaa isaanii an wasaqummaa isaanii cufa kitaaba isaanii dubbisee silaa qur'aanaa fi hadiisa akkasitti haffase eesaa fi eesaan jira hifzii waan meeqa bar isaanii haffase hin dandeessu yoo dhiisteetuma namuma keenya yoo taate yoo hin jeen jaalowwan kiyya ka islaama hin dandeessu isaan dhalaa fuuti mee ammaan tana waan akkasii hayyamtaniisin dhiira fuudha wal iyyaadu billaa warra biraa tokkootu dhufe ammaan tanaa'u laa an dhiiraa mitiis an dhalaa mitiisi dhiiraa bar inni kan bar transgender ja'anini dhiira dhalaa ta'if goote agare dhalaa dhiira ta'if goote agare nuti ammoo kanneen bar dhiiraa bar jaalowwan kiyya an dhiiraa mitiis dhalaa mitiisi hin dandeenyu تنبى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم جبر والله جاءك كته وليد جل دي مفتسني والرئيس اندور دبر مال تاكو دان دم إسان جل دي مفتسني حتى لو دخلوا جهر ضب يو بولا وكل دات اللي سينني لاتبعتموهم إذن لن إسان جل ديمتني صحابان عليهم من الله رضوان قالوا يا رسول الله نجان يا إرجماء الله اليهود والنصارى يهودا في نصارى بانتا جنان قال صلى الله عليه وآله وسلم فمن إن يرجئن إن ينبان إسان ملي إن يكوبي قولوا جرتن يهودا يوكا نصارى مسلمة ورقبات بطو مسلمة جالوا وانكي نمتو كوفي لما برسنتي دان hinjiranii bara akka parsantit dhibbentaan hinjiran neep hinjiran je ijaalowwan kiyya warri filima dalagu eenyu yahuda inumaa hadiisa biraa keessatti wal hadiisu fi sayil jaami wa fi silsila abi hurayra radiyallahu anhu tokkoon isaanii dirree keessatti yoo ummaa isatti zinaa dalage isinilleen ganaa ayyoo teessanitti zinaa dalaydanii je rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam
ayyoo ifitti ijatii yaaniin agare jaalawwan kiyya New York Times gubbarratti baatee ta Ameerikaa teenyaas gaazeexa irratti hin baasin malee hin dhageenye yoo kana man dhageenyee feetan ushururuu khutuba akkas yoo feetan annayaaminaan isin hin jaabar hadiisa bar sahiha qulqullu isaan jala wahayyutu jaalawwan kiyya aruuza jetta aruuzi keenya ka isaaniiti sheekni tokko aruuza shari'aa jeedhaaf aruuza shari'aan ta'uu bar aruuza shari'aa qur'aanaa fi hadiisa irra faca'uu qabaa bar jaalawwan kiyya garuu an lamaan je'emi tanumaan isinirraa haa gabasu tabiraa hedduu jira irra hedduun dardara ayyoo fi abbuu isaanii amman tana hin kabajaniin isin hin jaalawwan kiyya ayyoo fi abbuu isaanirra dhadheeratan maalayyaa ulamaa'ii fi sheekanii fi ustaada faadhiisii yuuga gurbaan ummaa isaatii fi abbaa isaa hin kabajani nama biraa ni kabaja hashiishaan tama koramte yoo dardara meeqa dhabne haasawa kana haasawa yoo naan jette hin dhumtuun isin hin jaalawwan kiyya garuu sanumaa waliin waan takkaan kaniin isin gammachiisu rabbiin addunyaa fi akhirattu isin haa gammachiisu xilaanni islaamaa garaan isaan balbalee jiraan isin hin maaliif jennaan nuurri san amman tana akka gaaritti nuuf hin ifin malee dhuftee jirti yoo hajjii amman tana qanaata bantanii ilaaltan obboleeyyan kiyya taraa tana koronaan illee ka jiru dardarumaa fi shamara agarutti hin jirtanii waanuma akka kiyyaatii fi keessanii joollee xixiqqoo isaanii hajjii qabatanii dhaqutti hin jiru namni jaalawwan kiyya islaamaa sooshaal miidiyaa tana keessattii fi تلفزيونا في منبر مسجد شوفا يوديتن خامن تناو خطبة إسني يقولوا جرو ربين إخلاصا في اتباع في صدق في استقامة ربين واقن دردرة مو دردرة متجالوان كي كسلامة دردر شوفاتو سوتا ديميو جرا غوتومات ربين جم دين إسلامة ربين وهادي بسون إسنينجا جم دين كينيا جالوان كي كإسلامة هادي بنو والله سلا الرخطبان تون أسرت الله هندوم تون إسنينجا تون garaa isaan gubu jirti akkamitti ja'anii qaaxiraa nu bulu jirani nutis diina keenya kana nasaruudhaaf qaaxiraa buluu qabna warra diina islaamaatiin dhaabbatu rabbi nu haa taasisuun isiniin jaa gammachuu nuuf hin qabanii jaalawwan kiyya ka islaamaa anumaa fi ati karaa gallakkisnee jahannam keessatti akka isaaniif saahiba taanu nu fudhaniin isiniin jaa eegasii takka tamaayyii tun tamaayyiiti masgidni waan godhuu qabaa jaalawwan kiyya ani irra hedduu masgidaan komadhanii beeyta gaaf tokko sheektichi tokko biyyallee hinimu yoo akkas taate kana jaa aboo am masgidaan komadha jeetiin masgida tokko dhaqee kana yeroon jiru aboo gurbaan hakimsan TV islaamaa keessaa hin isa agar gurbaa ajaa'ibaati garuu nu arrabsee naan je a'uudhu billahi min ghadabillah lakki waan arrabsine khutbaan tayyatiqo kurkummeen nama dhoyti ni beeyta kasi agare aboo reefun tana achi biratti intala wajji wal na agare yetta ansin agare obboleeso wayin ganda kana anadeero achi keessan nama dhoyti beeyte itti qophaaweetiin dhufaa bara am masgida sheekh mu'aadhin dhufee khutbaa godhaa ganda garaadaa je'ee hin dhufne baran am baadimmettiin deemaa je'eetiin matarayyastiyya qabadhee dhufu hogguutuu jaalowwan kiyya ka islaamaa masgidni taphachuu qaba masgida jechuun jaalawwan kiyya ka islaamaa bakka tarbiyaan itti argamtu masgida gurbaa masgida keessa tarbiyaa islaamaatiin guddatee fi gurbaa alatti hashishni dawwake jarri lamaan kun jaalawwan kiyya ka islaamaa takka Abii Bakr Siddiq radiyallahu an University 4 kilo wala 6 kilo ta Ameerika Harvard fi Yale tabantu Stanford tabantu achirraa wahii eebifamanii masgida rasuulaatirraa sallallahu alaihi wa alihi wasallam eebifanii bar masgidni taphachuu qaba khutbaa bareedduu fi muhaadaraa rannaanaa bareedduu akkana walitti godhuu odoon ta'in hawaasa keessa deemeetiti diina islaamaatiif laffoo qaba dardara islaamaa ka akkanatti filimaan mashguula ta'e artii islaamaa maa hin laalle jaalawwan kiyya ka islaamaa joolleen teenya tooma indajarii ilaaluurra jaalawwan kiyya joollee xixiqqoo kaartoona islaamaati jira san maa hin laalle obboleeyyan kiyya kana cufaatu masgidaa taphachuu qabaan isiniin jaa asirraa achi isinittiin dheereessu yoon hin dhugaa qunname Allah irraahi yoo dogoggore hammeenya nafseetii yaatii fi shayxaana irraahi karaa bareedaa kana isin yaadachiisee ani itti hojjechuu dhaburraa Allah hanin tikfama isiniif karaa jannataa dildila isinii ta'e ani ibidda jahannam keessatti wal iyaadu billah na darburraa is Allah hanin tikfama anis kanin dubbadhe isis warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbi nu haa godhu nu cufaatiif rabbi yaada muraada keenya rabbi nu haa guutu haajaa teenya tafacaate cufaatu rabbi walitti nu haa qabu ikhlaasaa fi ittibaa fi sidqii fi istiqaamaa rabbi nu haa ganu Allahumma a'izz al-islaam wal muslimin Allahumma a'izz al-islaam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'daa ad-din wa amil al-islaam fi kulli makanin ya rabbal alamin Allahumma bika nastansiru fansurna وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين اللهم كل عبادك المستضعفين المسلمين في كل مكان اللهم أيدهم بتأييدك اللهم كن لهم أونا ونصيرا
اللهم ادفع الظالمين بالظالمين ونجنا من بينهم سالمين. اللهم سلط الظالمين على الظالمين ونجنا من بينهم آمنين. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم أقلل عددهم، اللهم فل هدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أرسل العذاب إليهم، اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك يا رب العالمين. اللهم انزع ملكهم، لا ترفع لهم راية ولا تعقل لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية يا قوي يا عزيز يا ذو القوة المتين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.